iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Kuri mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye kaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru acerwa ibandeho kuri uyu mugoroba. Umutwe wa AFC M23 muri Republika ya Kongo watangaje ko uzava muri Uvira nyuma y'iminsi 5 ufashe uwo mujyi wa kabiri. Ese uzavayo ryari? Turashaka ko Uvira hangabo zindi za leta zabe zabari bafatanye nazo zongera gukandagira muri Uvira. Izo condition uvuze zigomba kuzuzwa. Ese leta ya Kongo ivuga iki ku ngabo zitagiraho zibagamiye zifuzwa na M23 mu mujyi wa Uvira? Twebwe tuzi kuko buri wese kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 munsi dusinya amasezerano no yo guhagarika intambara, buri wese agomba guhagarara ahari dutangira gushira mu bikorwa izo twiyemeje. Tubafitiye n'ikinamico urunana, aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Gildas Ihondimundu dufitiye amakuru agezweho. Umuhari M23 urwanya leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uvuga ko wemeye kuva mu gisagara gikomeye ca Uvira ku busabe bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Uwo muhari ushikiwe n'u Rwanda wari wafashe gisagara mu ndwi heze inyuma y'imisi mike leta za Kongo n'u Rwanda zisinya amasezerano y'amahoro, igikorwa cyari gihagarariwe na President Trump. Ni inkuru ya Jacob Evans mwumva mu rya Prime ndi ku magenge. Ifatwa rya Uvira ryagaragaye nko gushira mu kaga amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yashizwe ku mukono i Washington haciye imisi mike. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu avuga yuko kubandanya kwigarurira uburere k'uwo muhari witwaje ibigwanisho kwatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu zabo. Corneille Nanga arongoye urunani rurimwo uwo muhari witwaje ibigwanisho avuga ko ingabo ziwe zizova muri Uvira kugira baha amahirwe amasezerano y'amahoro. Nubwo biruko yasavye ko hafatwa ingingo zikingira ico gisagara kugira n'igice cigarurirwa n'abakeba. Abashakashatsi bo muri kaminuza Yale University muri leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko hari ivyemezo ko umuhari witwara gisirikare Rapid Support Forces wagerageje guhisha ubwicanyi bw'ikivunga mu gisagara ca El Fasher cyo muri Sudan mu guturira no kuzika ibiziga. Abo bahinga bemeza ko amasanamu yafashwe n'ibigendajuru yerekana ko RSF ishobora kuba yarazimanganije ibihumbi n'ibihumbi vy'ibisigarira kuva yigaruriye ico gisagara mu kwezi kwa 10. Bavuga ko bashoboye guharura ibirundo birenga 150 vy'ibiziga, ivyaba 60 muri ivyo bikaba bitakiboneka. Iyi ni BBC. Abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza bavuga ko imvura nyinshi iriko itera ingorane zikomeye mu karere ka Gaza, aho hitana ibihumbi n'ibihumbi vy'amahema igasambura n'inyubakwa zari zisanzwe zarasinzikajwe n'ibitero vya Israel y'imyaka 2. Amakuru avuga ko umunyapalestina umwe yapfuye mu gihe abandi benshi bakomeretse kwa kabiri igihe inyubakwa ibamwo abantu yasenyuka. Abanyagihugu muri Gaza bavuga ko batorohewe. Uyu numwe muri bo. Ibintu bimeze nabi cyane, amazi aguma dusukaho umusenyi uva mu misozi. Ndwaye umugongo, yaba njyewe n'abana banje, ibintu bimeze nabi pe. Ntidushobora kuryama, nta giti kirangwa aha kandi ikirere kirakonje cyane. Vyamenyekanye ko abagabo babiri bitwaje inkoho barashe abantu ku nkengera z'ikiyaga Ibondai muri Australia kuwa Mungu. Bamaze hafi ukwezi guheze kose muri Philippine, igihugu kimaze igihe kirekire kigwanya abajihadiste. Abategetsi mu Buhindi nabo batangaje ko umwe muri abo bagabo bisha abantu 15 mu birori vy'Abahindi vy'Abayahudi ari umuhindi. Bemeje ko yari yimukiye muri Australia haraciye imyaka 27. Latifa. Urakoze cyane Gildas. Dutangiye aya makuru ku buryo burambuye. Umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje kuzava muri Uvira nyuma y'iminsi 5 ufashe uwo mujyi wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Nyuma y'ifatwa ry'uwo mujyi mu cyumweru gishize,
leta zunze ubumwe za Amerika zashinje u Rwanda ihonyorwa rigaragara ry'amasezerano y'i Washington yari amaze iminsi asinywe n'abakuru b'ibihugu byombi ahagarariwe na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. U Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe wa AFC M23 ariko rukabihakana. Twavuganye n'umuvugizi wa AFC M23 Dr Oscar Barinda ntangira mubaza icyatumye bafata ingingo yo kuva muri Uvira. Twashatse guha amahirwe yuzuye ibiganiro bya Doha. Ubuhuza bwadusabye impande zombi kugira ubushake bwo kugira ngo ibiganiro bikomeze kandi bigere ku musozo muzima, tugere ku masezerano nyayo yuzuye akubiyemo za protokole zose 8. Yego Oscar, ifatwa rya Uvira ryarakaje Amerika nk'umuhuza bashyira igitutu ku Rwanda bavuga ko barenze ku masezerano. Ese kuva mwafashe uyu mwanzuro ntibigaragaza ko hari aho mwamuhurira n'igihugu cy'u Rwanda? Ntaho yuko abarwana ku rugamba ni Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na twirwaneho turwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ihuriro rya gisirikare ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Umva rero nitwe duhanganye, turi mu biganiro i Doha. Mu bahuza bacu harimo igihugu cya Qatar, hakabamo igihugu cya Amerika, hakabamo ubumwe bwa African Union, hakabamo n'ibihugu byo mu karere East African Community na SADC. Urumva rero abo bose bafite uruhare mu bintu. Nta nubwo ari ubwa mbere dusubira inyuma, mu mpera za 2022 dusatiriye umujyi wa Goma badusaba gusubira inyuma. Dusubira inyuma tureka uduce twinshi tw'imijyi n'ibiki byose, haza za ngabo za East African Community. Ahandi twasubiye inyuma ni Walikale. Urumva rero ni ibyo ngibyo, ntabwo ari ubwa mbere biba. Nyuma yo gusohora iri tangazo ntago mwasizemo igihe muzavira muri Uvira, ese ni ryari? Niyo mwarisomye neza, hari n'ibindi bikubiyemo. Turashaka ko Uvira nta ngabo zindi za leta zabe zabari bafatanye nazo, ko nta ngabo z'ubwo bwoko zongera gukandagira muri Uvira. Urumva ikindi tugashaka nyine ko abaturage babona uburinzi bacunga umutekano wabo ucungwa n'ingabo zitabogamye. Ubwo igihe cya nyacyo mwavuga muzavira muri Uvira ni ryari? Izo condition muvuze zigomba kuzuzwa. Ntimushaka ko hasubira ingabo za Kongo, mushaka ko hajya abandi? Hajya abandi batabogamye. Izo zitabogamye ni izihe? Erega turi mu biganiro Doha, n'ubu tuvugana abantu bacu bariyo. Ni naho kiriya cyemezo cyo kugira ngo twandike niho cyavuye. Naho abavuga ngo cyavuye Washington kigera hehe na hehe kibona kutugeraho. Oya, turi mu biganiro. Hari n'ingabo z'u Burundi mwafashe igihe mwigaruriraga akarere ka Uvira, zingana gute? Barahari ni benshi, hari umuvugizi wa gisirikare niho abahaditeze zose batari munsi y'amagana. Ubu ziri he? Zifashwe neza, ziravurwa, izakomeretse ziravurwa, bose baragaburirwa bameze neza, kandi turimo turavugana n'igihugu cyabo. Ejo bundi twavuganye n'igihugu cyabo cyemerera kwakira abasivili kwanza. Abasivili mwana babonye abaturage barenga 500 bakoraga hariya muri Uvira, twabonye nta kibazo, tuvugana n'ubuyobozi bw'iwabo barabemerera barambuka. Ahubwo itangaza nuko batemera abakongomani bo bariho ngo bashobore nabo kugaruka baje mu miryango yabo, yuko amahoro n'umutekano byarabonetse. None murateganya kuzazisubiza mu gihugu cyabo ryari? Ibintu bya gisirikare byo biratinda, abasivili baratashye. Uwo yari Oscar Barinda, umuvugizi wa AFC M23. Twashatse kumenya icyo leta ya Kongo bivugaho, tuvugana na Kongoro Bigira Umwami Jacques, umujyanama mu biro bya perezida wa Kongo. Twacakiriye neza cyane nk'imwe mu ngingo yubahiriza amasezerano twasinyanye yo guhagarika imirwano ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka. M23 isaba ko hashyirwaho ingabo zitagira aho zibogamiye ngo zikurikirane iyubahirizwa ry'umutekano. Byo leta ya Kongo bivuga iki? Uburyo muri mu biganiro hari ibyo mutanga nk'uruhande rwanyu nabo bagatanga ku ruhande rwabo, bimwe byose ntibyemerwe bitewe n'ibiganiro uko biba bimeze. Rero icyo ngicyo ntabwo cemejwe, ibyemejwe nibyo bihari, dushiraho mekanizme ya surveillance ya CLF, iyo niyo igomba kubahirizwa. Twebwe tuzi kuko buri wese kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 umunsi dusinya amasezerano yo guhagarika intambara, buri wese agomba guhagarara ahari dutangira gushira mu bikorwa ivyo twiyemeje. None nimba mutabyemera harakurikiraho icyo ko n'ubundi bahafashe? Icyo bagomba gukora ni ukubahiriza ivyo basinye.
nk'ubu ngubu hari abakekwa kuba ari ingabo za FDLR zasubije mu Rwanda binyuze mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe gucura abahoze ari abarwanyi bo muri FDLR 80 ndetse n'abandi b'abadepanda nabo 127 ntekereza. Izo zose nibereka intambwe leta ihagenda ifata yo kugira ngo dutere imbere tugende twubahiriza izo twasinyiro. So tekereza ko n'abandi ku rundi ruhande bagomba gutekereza gushira mu bikorwa izo basinye kuko ari cyo twiyemeje. Uwo ni Kongolo Jacques Bigirumwami umujyanama mu biro bya perezida w'iki gihugu. Dukomeje n'aya makuru, wahoze uyobora umutwe w'inyeshyamba warwaniraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Roger Lumbala yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 abuzwa kongera gukandagiza ikirenge cyo ku butaka bw'Ubufaransa. Roger Lumbala yanze kwitabira iburanisha ry'urubanza rwe rwaburanishijwe n'urukiko rw'i Paris hashingiwe ku bubasha mpuzamahanga bw'ubutabera bw'Ubufaransa. Lumbala yashinjwaga ibyaha by'intambara n'ibindi byerekeye guhonyora uburenganzira bwa muntu birimo gufasha no gushyigikira ubwicanyi bwabaye mu mpera z'imyaka 1990 no mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi 2000. None se iyo umuntu atitabira iburanisha ariko urubanza rugakomeza rugashyikirizwa umwanzuro kumuhamya icyaha, ese haba hari aho bitesha agaciro ubutabera? Kuri iki kibazo umunyamakuru Alain Majesté Barenga yagiranye ikiganiro na Guy Bucumi, umwarimu w'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya gisirikare Collège Martel Loyard de Saint-Jean yo muri Canada. Icyo ntikibuza na gato y'ubutungane kubandanya inzira yabwo isanzwe. Uregwa muri zo manza zuko ashobora kwanka kwitaba sentare canka kitaba ariko agakoresha uburenganzira bw'iyo bwo guceceka, ico bita droit au silence. Ariko rero uko guceceka canke kutitaba gushobora gufatwa na sentare nk'ukwemera canke ukwiyemerera icaha, ico bita aveu de culpabilité, kuko mu mategeko uceceka acafatwa nk'uwemeye. Sentare rero ishobora gusa gutegeka ko yitaba ku nguvu mu kiringo cyo kumumenya neza kugira ngo hamenyekane ko ari we vy'ukuri akurikiranywe n'ubutungane, ico bita phase d'identification. Naho biri uko amategeko ategerezwa kubahirizwa kugira ngo ubutungane buboneke neza, aho uregwa aguma amenyeshwa uko urubanza rugenda biciye ku bunganizi biwe bashizweho na leta, ico bita abavoka commis d'office. None ubwo urubanza simboneka rimwe muri kahise byarabayeho, imanza nk'izo ziramaze kubaho? Mu mategeko mpuzamakungu y'ivyaha si ubwa mbere umuntu aciga urubanza adahari. Hari imanza zabereye muri Cour Pénale Internationale zikaba uregwa atari hari. Ubu turiko turavugana hari nk'akarorero urubanza rw'uwahora atwara inyeshamba mu Buganda Joseph Kony rubandanya kandi adahari. Ivyo bigamije ahanini gutanga ubutungane ku bagiriwe ivyo vyaha vyo mu ntambara, abo bita les victimes, no gukingira cane ibimenyetso kugira ngo ibimenyetso ntibitakare canke kugira ngo ntivyononekare, ico bita ma preuve. Uwo ni Guy Bucumi, umwarimu w'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya gisirikare Collège Martel Loyard de Saint-Jean yo muri Canada. Juventus, abadukurikira batanze ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ati furakoze, abadukurikira batanze ibitekerezo. Inkuru bahereyeho nivuga ko nyuma y'imisi 5 gusa M23 ifashe umujyi wa Uvira ubu yatangaje ko igiye kuvamo. Ni ukuri yanditse ati ibyo byose bihagaze Amerika ibishyizemo imbaraga amahoro yaboneka. Uyitaniye inshuti yanditse ati wakunze inkuru nkanjye ninde ni ikiza Patrick we yavuze ati goma byavugwa ko nanyo bagiye kwivamo, nyamara ubu M23 iracyahari. Indi nkuru nivuga ko igisirikare cya Uganda cyemeje ko aricyo gifunze Padiri umaze iminsi yarabuze. Witwa Niturinde yanditse ati ariko ubwo butegetsi ko baba batinya cyangwa se bahiri ku butegetsi, ubwo butegetsi buzahoraho iteka. Latifa abadukurikira batanze ibitekerezo ku yindi nkuru ivuga ko mu Rumonge itabaza kubera ko yarengewe n'impunzi z'abanyekongo. Uwitara Viebere yanditse ati abarundi nibabareke batahe bamerewe neza iwabo kuko abatashye bagasubira Uvira bamerewe neza. Kigabo ati nibahumure mu minsi mike barasubira iwabo. Uwita Ndayiragije ati nabo baragowe se bo mubareke bitahire. Latifa abadukurikira bajya ku mbuga nkoranyambaga zacu bakarebaho izindi nkuru bagatanga ibitekerezo. Urakoze cyane Juventine.
ubu ni saa 12:44 mu Burundi no mu Rwanda, ni saa 1:44 muri Nairobi muri Kenya. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Bushambe mu bukangurambaga kuri systeme imibereho. Nyiramariza wabyukiye mu gikorwa cyo gufasha mukobwa Jana, ariko Stefano ntabimushyigikiyemo. Abitewe n'iki? N'urunana. Ese none uzindukiye mu buhe mukwabo Nyiramari? Ndeka. Ari imyenda ndimo nshaka reba aho ishize. Ugiye kuzinduka umesa se muri uyu museso? Oya. N'utwenda tw'abana Bugingo yambaye ndimo nshaka. Twenda Bugingo yambaye? Koso twenda Bugingo yambaye mu myaka ingahe ishize? Uradushaka ngo tugire ute? Ndimo ndayishaka ngo nyihere Nonsiyata. None si nyuma y'imyaka ingana itya uriya mukobwa we agiye kumukurikiza? Reka niyo ashaka guha mukobwa Jana da. Ngo arashaka kuyigira ate? Mukobwa Jana se muramuha imyenda y'iki? Yo kwambika abana. Ngewe nanga abantu bivanga, bagenda bivanga mu bintu. Ubwo nk'ibyo bintu ugiyemo byo kumuha imyenda, ntuzi impamvu yabyo, ntuzi n'iki, wasanga ari no kubeshya. Ahubwo niwe urimo kubyitera mutazi n'ibyo ari byo Stefa. Ni Yesu umubyeyi atahaye undi utwenda two kwambika abana igihe umwe nta bushobozi afite. Ngewe icyo nanga ni umuntu mbeshyira gusa. Ubwo uzajya kubona ubu n'ibihuha biraje nawe ubyakire utabanje no kubaza. Ibihuha bizaza bivuga iki se? Ibihuha se hari ikindi biba bigamije kitari ugusebya abantu no kubeshyira abandi? Ibyo bihuha se ninde ubikwiragije? Abanyamagambo bino ntubazi? Ni basuri na ntubyongeraho na Pascal umeze nk'umusazi. Sembeze njyewe sinjya menya iby'amateko y'abagore. Kandi umbwiye ko na Pascal ari mu bavuga ibyo bihuha. Nawe se ni umugore ra? Umugore umwe se ahubwo ko ari nk'ikipe yabo. Hanyuma se ibyo bihuha utavuga ukaba utanabivugwaho kuki biguteye ikibazo? Itangazo. Iri ni itangazo mbazanire turutse mu buyobozi bw'umudugudu wa Nyarurembo. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Nyarurembo burashimira abaturage bose ko bakomeje rwose kubahiriza gahunda za leta. Bunibutsa kandi abagenda bigura inyege ko gukurikiza gahunda za leta rwose uko yaziduhaye ari ingenzi. Zimwe muri izo gahunda turi kwibutsa abaturage ni nko gutanga amakuru muri systeme imibereho. Systeme imibereho nkuko twakomeje kubivuga mu nama zitandukanye, turebutsa ko ari uburyo bucya bwasimbuye ibyiciro by'ubudehe. Ariko nta muturage ugihabwa serivisi hashingiwe ku byiciro by'ubudehe, ahubwo ko serivisi zisigaye zitangwa hagendewe ku makuru ari muri systeme imibereho. Ushaka kureba niba urugo rwe rubaruye muri systeme imibereho ashobora gukanda akanyenyeri 195 urwego kuri telefone ye, maze agakurikiza amabwiriza, ukareba niba amakuru y'urugo rwawe ari muri systeme imibereho rwose. Iyi serivisi kandi ugusaba kuba ufite amafaranga nibura 10 muri telefone yawe. Ibyo bintu wamamaza ni ibiki Bushombe we? Cece kaho wirogo ya itangazo Pascal. Ni cya Pascal cyari kinjijishije rwose. Reka nikomeze itangazo ryanjye. Reka ndikomeze mbabwira ko iyi systeme imibereho nari maze kubabwira ikigamije ni ukumenya niba urugo rwawe rubaruye muri systeme imibereho. Ibyo kandi ushobora kubigeraho ukanze akanyenyeri 195 urwego kuri telefone yawe, maze ugakurikiza amabwiriza. Iyo usanze urugo rwawe rutanditse muri systeme imibereho cyangwa ugasanga rwanditse ariko hari amakuru atagaragaramo cyangwa se agaragaramo ariko harimo amakosa, ushobora kwegera sedo w'akagari utuyemo akagufasha kuzuza no gukosora ayo makuru. Ni ingenzi rwose. Ngana ku musozo w'iri tangazo rero, ndabamenyesha ko kudatanga amakuru y'urugo rwawe muri systeme imibereho cyangwa se ukayatanga nabi bishobora gutuma rwose ubura zimwe muri serivisi z'ingenzi, kubera ko ayo makuru y'urugo rwawe atagaragara muri systeme imibereho cyangwa se akaba agaragaramo amakosa. Ngaho mwirirweho, kandi n'ubuyobozi bw'umudugudu wacu burabifuriza kugira umwaka mushya muhire, muzahawe muronye rwose, mwitabira kandi mukora ibyo ubuyobozi bwa bwababwiye gukora. Mugira amahoro.
nizere ko noneho urangije ugiye kunsobanurira birushijeho bushoboka. Genda wowe. Yambwira ni ukuri wiriwe ariko. Werebezerwa ki? Yambwira. Wowe nubwo ubeshya ngo ni bizima ahubwo nturi muzima. Ushe mu ijambo koko nta soni kandi ndi gutanga itangazo. Oya nashakaga kugufatirana nyine ngo gira ibyo nkubaza iyo mu buryo burambuye utarancika. Ariko agomba kwitona nkabaza nkasoza. Ntabwo bishoboka rwose kusimana yaba yagiye hese kwene yagize. Uravugana nande Kareme? Se burya nawe uraharonori? Nibwo nkeza mvuye mu isantere. Urumva nari narambitse amafaranga hano ku meza ariko nayashatse nayabuze pe. Nayafashe rwose dore mvuye no kuyahahisha Kareme. Mbuki? Ntubona se ko nguze amata y'umwana n'isukari yo kumushyira mu gikoma n'agasabune ko gukaraba koko? Ariko se mana yanjye kuko nagucumeho iki muri iyi minsi koko? None sonori. Karame. Uvuye kuyahahisha ari nde wabikubwiye koko? Nese ko yansigiye ku meza wagira ngo nyakoresha iki kindi Kareme? Mbese wowe uyobonye amafaranga nuguhita ujya gukuramo ibyo ushaka. Yego sinakugishije inama y'ibyo tuyaguramo ariko se nyine mu byo naguze n'iki wowe utari kugura Kareme? Umwana amaze igihe atanywa amata, urabizi ko igikoma yacyanze kubera ko nta gasukari, yewe n'agasabune dukaraba kare karashize urabizi. None se ikintu nshinja ni igiki koko? Duke dusigaye rwose ndaza kutuguramo indagara cyangwa amagi nyine kuko umwana wacu arayakumbuye. Ibyo byose nta na kimwe wagombaga kugura Nori kuko ayo mafaranga rwose ntabwo yarayo guhaha. Yarayo gukora iki se niba atarayo guhaha Kareme? Ayo mafaranga yarayo gukoresha icyuma cya koperative. Urumva? None ubu ngubu ndimo kwibaza icyo mbwira Nyiramariza na bagenzi be mu mutwe urandiye. Ariko rwose rero urambabarira Kareme ntabwo nari mbizi. Ngewe nabonye wayashyize ku meza kandi nzi nyine ko ariho dusanzwe dushyira amafaranga yo guhaha. Numva ko wayansigiye ngo nze kuyahahisha. Kuki se wahise wihutira kujya kugura ibyo ugura ko kutambajije Nori? Ahubwo se kuki wazanye amafaranga ukayarambika aho ntumbwire uti aya mafaranga agenewe gukoresha icyuma ntuzayahahisha? Ibyo navuze rwose. Ibyo wavuze ngo byo kwihombya amahirwe na serivisi se ni ibiki busho? Navuze nti kudatanga amakuru y'urugo rwawe muri sisiteme imibereho cyangwa se ukayatanga nabi bishobora gutuma hari serivisi z'ingenzi ubura kubera ko amakuru y'urugo rwawe utagaragara muri sisiteme, urumva? Cyangwa se akaba agaragara arimo amakosa. Umva hita unyandika nabyumvise. Iyo mibereho ni umuryango nterankunga ugiye kuza gukora ino uzajya ufasha abakene, sibyo? Sisiteme imibereho ntabwo ari umuryango nterankunga rwose Pascal. Nkuko nabivuze mu itangazo, sisiteme imibereho ni uburyo bushya bw'ikoranabuhanga bwasimbuye ibyiciro by'ubudehe. Ariko rero bushombe nawe uri murancanga. Ucanga se gute? None se abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe twajyaga twikorera akazi muri VUP bizagenda bite? Ariko nanjye Viradi uracyari mu byiciro by'ubudehe kandi nkubwira ko sisiteme imibereho ari isigaye igena abahabwa serivisi zajyaga zitangwa bagendeye ku byiciro by'ubudehe. Ubwo si yo sisiteme bamenye itera? Sisiteme imibereho ishingira ku makuru y'imibereho y'ingo. Ariko bazajya batanga akantu kubiyandikishije. Gusa akantu k'iki? Nawe rwose babandikira ubusa. Nyine urabona nka kuriya ba mukobwa jana bafataga amafaranga y'inkunga y'ingoboka. Aha muri sisiteme imibereho naho bazajya baduha ingoboka. Ariko sinzi impamvu utari gusobanukirwa rwose Pascal. Kandi nabivuze kenshi ibi bintu rwose. Gutanga amakuru muri sisiteme imibereho bifasha leta gukora igenamigambi ndetse igafasha umuturage kugerwaho na serivisi zitandukanye. Ibyo gusa byonyine? Ako Pascal ubwo ibyo bintu urumva atari ingenzi koko? Jewe rero ubwo numvaga nyine ko ngize amahirwe ubwo mukobwa jana adahari ngiye kwiyandikisha mu ibanga noneho akajya afata ariya y'ingoboka nanjye ngafata y'imibereho. Igihe yanze nko kungurira agacupa nkakora ku y'imibereho nanjye nkatsirika ingwagase. Ako Pascal ibintu byose ntukabibare mu mafaranga koko. Ariko nawe ntugasetse. Ubwo koko ukurikije ibintu byose nagusobanuriye. Urumva gutanga amakuru muri sisiteme imibereho ntacyo bimaze? Igikisi? Ubu mu byo wavuze byose ngiki wambwira gifatika cyatuma mfata inzira nkashogoshera no ku kagari ngo ngiye gutanga amakuru mu mibereho koko? Nyamara Pascal ndakumva ushatse wakwandikisha urugo rwawe n'abarugize
kuko bizagufasha kugerwaho na serivisi zitandukanye binafashe igihugu mu igenamigambi nawe kandi kugeze ku iterambere rirambye. Ushombe we nimbona umwanya nzapfa kubijyamo. Umva ye. Umva muhagarare rwose ku murongo nta kavuyo nshaka di. Ahubwo urashaka kenshi cyane. Genda utonde umurongo nk'uko abandi bawutonze. Udateza umwuka mubi rwose ibyo ni mu bakiriya sori. Yego. Jewe sori nanjye nyuma hariya gutonda hejuru y'icyuma cyaguzwe amafaranga yanjye. Ariko uziko musetsa. Niko Karemi. Ndabumva ye. Ariko muravuga nibiki koko ataragara amasake hano inyuma? Nayagarure rwose. Mbabareshe nabi. Umva banza bati icyuma mbere na mbere ibyo kungiriza ahangaha hagiye ntabwo mbirimo. Jewe nkahirirwa ndi n'imigabane muri koperative. Mwese nimwumve ukuntu tugiye kubigenza. Tugiye guhera ku bantu baje gushesha amamera, tugakurikizaho abaje gushesha amakoma, abashesha ubugari niba dutozerezaho. Murabyumva? Ahubwo si icyuma ko cyatsa kigahita kizima. Nanjye sinzi uko bigenze. Reka nongere natse ndebe yewe. Cyore anga akira hitumheraho rero n'ubundi nanjye ndashisha amamera. Wambabure rwose sori. Wambabure kuko nundeze abo bantu sori. Mbanza yewe. Nuburi muri ba mabuja ariko aba bakiriya rwose bo nta nibyo bazi. Urabyumva? Nibabona rero ngusereye imbere baragira ngo rwose n'ikimenyane nkoresheje. Mbabarire rwose. Ariko baramaze nsera yewe nigendere. Ikimenyane se ni hehe kitaba ko no mu ijuru ushobora gusanga kiriyo. Anga kizabaye. Ariko ye ahubwo se uburasya. Dorere niko icyuma cyaka amasegonda 30 kikaba kirazimye ubu kirasya. Se ndamenya byagenze bite cyaka kizimya. Byagenze bite ngo kagira imana. Ngo ramenya cyagenze gute ariko ubundi ubu Kareme iki cyuma uragikoresha neza nkuko twabivuganye. Cyangwa amafaranga yose uririra ntiwibuke ku icyuma nacyo gishaka. Ndagikoresha pe no mu cyumweru gishize. Nari nazanye umutekinisiye wo kugikontorora neza no kukimirira amavuta rwose. None ko cyaka kizima rero habaye iki? Kugiye kandi nagushakaga Pasika. Nibizima Nyiramariza we. Umva hari ahantu ngiye tuzabona nejo yi. Nyabuna hagarara tuvugane gato ndagushaka byihutirwa. Ubushize wagiye tutavuganye kandi ushobora kuba wari ufite icyo ushaka kumbwira simbimenye. Ubushize buhe harya ubwo ngubwo ko ntabyibukara. Herega nciye hirya ahangaha sinzi unshomeje ku gacupa. Niyo mpamvu ubona mu mutwe biri kwivangavanga. Nyine ubushize nyine igihe uza kumbwira ngo ufite indirimbo wahimbye ushaka kundirimbira. Hashira umwanya Stefan agahitaza ntubyibuka. Ese uravuga igihe nari ngiye kugutura agahinda kanjye. Ufite agahinda kise kandi Pascal rwose kutambwira. Umva Nyiramariza di ngo mfite agahinda ki. Kubona umuntu w'umugabo undi mugabo mugenzi we aza akamutwara umugore agahinda karenza ko nakaye kuko Nyiramariza. None se we hari uwagutwaye umugore wawe mukobwa jana ntimuri kumwe? Turi kumwe hehe? Nubwo atari ino se yagiye kwa muganga kubyara ariko ni umugore wawe. Hanyuma yagiye kubyara abana bande? Nabanjye Pascal yagiye kubyara? Gese nabimenya. Ahubwo nyine wowe mbwira yagiye kubyara abana bande? Umva mukobwa jana heruka kuba umugore wanjye mu mpera z'umwaka ushize nimba utarunabizi. Ubuse niba atari uwawe n'uwandi? No umugabo wawe Stefano yewe urumva. Ariko kuba wigira nyoni nyinshi nkaho utazi ibyo umugabo wawe yankuriye kuko Nyiramariza. Urabeshya Pascal. Ibyo se wabibwiwe niki? Niba uzi ko nkubeshya surambaza iki? Mana yanjye. Si Stefano umugabo wawe. Ibyo yankoreye Imana izabe mwiture. Umuvuna muheta ndongorera umugore anamutera inda y'impanga sha. Ariko se Pascal ubwanjye kuva twabana ntarigeze mutera inda y'impanga. Pascal. Turetsa ko umbwiye ko hagasomye. Ejo ngarutse wabisubiramo utangwaye ukabimbwira ukambimbwira neza koko. Urunana nirwo tugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba mbararikiye komeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bya BBC Gahuza Miryango mwadusanga kuri Facebook na X BBC Gahuza ndetse no kuri website yacu bbcgahuza.com mukareba ndetse mukanasoma n'izindi nkuru zitandukanye mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Davis aya makuru ya rahagarariwe na Chansar Abimana.